Kurumjari, image Paodam yang tabiri bakwai purumapu ahamda taram nok chari. Ngasige maroi bapau. Sangai festival gi saruk ama oina malim gi thakta nga phaba changdam nakrai. Indo Myanmar Friendship Football match ta saruk yagadaba Myanmar gi sanaro sing taram no okrai amasung Second Division Football League Tournament ki winner SRDC no oikrai. Hausi ngasigi mapung bapau mulobirasi. Sangai Festival gi sarukama oina All Manipur Angling Association AMAN tourism gi khusan maduna ahan boina malem gi thakta nga phaba gi changdam naba amangasi kangla pat pangthokre tharomasida athuba mithunglen oina saruk yakhiba Art and Culture Minister Alexander Kumar hai Sangai Festival gi manung channa ahan boina malem gi thakta pangthokliba nga phaba gi changdam naba si hena pakthok chokthuna pangthonaba ekhoi punna honaminasi All Manipur Angling Association na loriba thawang asina khonai asida chawkhatpa amadi miyamda khara makhai di kanaba pibangam lagani haike AMAA gi President A Sivadas Saramana hai Tourism Department ki makhada ahanba oina malengi thakta nga phaba changdamna pangthok liba asigi maru oiba pandam di nga phaba asi malengi oina achauba changdamna ba ama oirakli maram aduna mamangai dagi lejaklaba lamdam asigi ipa ipuna nga pharambagi mong matau sing adu sajanaduna malimgi thakta khangan batanatana ariba mong matau sing yokhatna ba hona bani changdamna ba si lagliba chaichat kunipan su loktak pat pangthok kani mathang chahidadi hena pakthok chawthokna changdamna ba si pangthokna ba pandam thamli Tharomasida Konthojam Assembly Constituency MLA S Ranjan PDA की चेयरमैन से और बात थांगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए टी रॉबिनड्रो आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर एम लक्ष्मी कुमार टूरिज्म की सेक्रेटरी निधि केसरावानी टूरिज्म की डायरेक्टर डब्ल्यू इबोहल अमदी आईएमसी की मेयर एल लोकेश्वर सु सरुयाखी ngasi की चांगदम नबासी द मियोई सामरी रोम न सरुयाखी मधुदा नागालैंड की नुपा अहुम नुपी अनि पुन मियोई मंगाना Khoi chopa changdam nabada saruk yabagi damak makhoi pun thogat poina sol amamam khudol tamki Khoi chopa changdam nabasi da T Basantana first Y Suraj na second Y Momo na third amadi TH Opendro na fourth taki first second third fourth tarba sing da mathang sin lupa lising yangkai lising kontra lising kun amadi lising tarapi ki aduga miyoi manga da consolation prize oina lupa lising manga fishing rod amadi certificate kusinaki Sangai Festival manungda Indo Myanmar Friendship ki saruk ama oina Manipur amasung Myanmar ga sanagadaba friendly football match ta saruk yagadaba Sagain region amadi Mandle region anigi women player yankhaini thoi ngasi ayuk more da thunglakre team ani adu more gi integrated check post che changloi silomatu more Trade Center the Act East Policy Committee Government of Manipur Amadi Imphal Mandalay via More Transporters Union Amasung Tenopal District ki SP Dr. S. Ibomcha More Trade Center ki caretaker Bobby Laistram Amasung Ati Officer Kayasu Yauna Players Sing Butaram Oki More Trade Center the Mandalay Amadi Sagaing Region Anigi Women Players Sing Ok Pagalona Chaklen Ama Chaminaki Tungda Imphal Damak More Thadokre. Players sing Opagi Thorum Asiga Mari Lenna Act is Policy Committee Coordinator Sibada Luana Media the Fundo Kibada. Tang Kurbanga Amasum Kuntrok Sangai Festival Gamari Lenna Pangtok Kadaba Friendly Match Asi Festival Kaktagi Natana Manipur Amasum Myanmar Anigi Sana Konabada Tawai Yogjaba Mapam Amasu Oidiba Manipur Sagain region Amadi Mandalay region gi marakta hen mari cherhan nabagini masina mar morga Myanmar amadi Manipur ani gi marakta tuan ba hiramda afaba mari thamnabani haina phungdokhi tarmaduda Myanmar gi Ministry of Health and Sport ki makhada leiba Sports and Physical Education Department Mandalay gi director U Myo Mint Ongna
फोंदोलकपदा हाइब फ्रेंडली मैच असी हंदकता का अनिरक सुबह ओइना मणिपुर की संगाई फेस्टिवल सरुक यागदोरिबनी तुंगदसु सरुक यागनी लोयना तुंगद लाकदब मतमदा साना खोनबा असिना मरम ओरिगा अतोपा तोगान टुआनबा हिरम सिंगदसु मणिपुर अमदी म्यांमार अनिगी मरक्ता हेना मरी चेटपा याय अमसुंग हेना मरी फनबसु होनगनी हाइना फोंदोखी अफबा थबक तौबदा अखोई इकाइगुमसी मयाई काब चिंजाक चाब थकपदा अखोई इकाइब फौक्सी हाइना CAFNPD की मिनिस्टर कराम श्याम फोंदोखरे साइक्लोथोन fuel conservation campaign amadi cycle thogduna thaukan bai khongthang local pachai ama mapung pharak pagi harau phongdoktuna minister karam syam okpai thorum amada man makhata na hai aikoin ngasi cycle thoriba si tungi mirol gi damaktani aikoin cycle thoba ikai ningai lekte haujik matam gi mahiroi singa sel di thoktuna school college tuition chatpada car bike thogduna chali basi makhoi gi damak khanbada nuaite मरबदुना साइकिल थौबसिदी मखोय मसागी इनकम लेटना फैशन नि हाइदुना कार बाइक थौदुना चलिब मखोय हेन इकाय गदबनी साइकिल थौरगो चप मतमदा एखोयद इकाय निगाय लेते मदुगी महत्ता नुपी अंगांग द कारण ताबा अमदी मयाय काब चिंजाक चाबद ओइन इकाय से अदुना अयाना मिनिस्टर ओरियो मखैदी साइकिल थौबा असि टोकलोय साइकिल थौबसिना एखोय हक्चांग मतम पुनमक्ता अपबा हक्चांग ओन थंबा ngamgani एखोयना साइक्लोथोन की मरु ओइबदु खंगबा मथौ ताय अहाना साइकिल थोबसी मतम अमद इकाय प्रॉब्लम लबसु हौजिकति मदु लेत्रे मरमदुना इम्फाल की एरिया द लेबा मियाम अथु मतमदा साइकिल थोब ngakta ngaiba सिटी अमा ओहलगनी मसी अहाना तुंगी नहा सिंगी अफबा ओहनबगी दमक्तनी इंडिया की मनुदा मणिपुर हाइबे स्टेट असि साइकिल थोब स्टेट अमा ओहनसी साइकिल थोबा सिना मियोबगी हक्सांग मतम पुंबदा मसामौ फबा तिंजंग कायंग दबा मी अमम ओहल्ली अदुना मणिपुर स्टेट असिदा लेबा मियोय पुनमक चही अमागी मनुदा साइकिल थोबलमदम अमा ओहनबा होनरगनी मियामनसु मसिदा थवा याबियो हाइकी तुंगी नहारोल सिना अफबा थबक तौसी अफबा वकल खनसी अफबा थबक तौबदा इकाइगुमसी फतबा थबक तौबदा ओइन इकाइ बफौसी मयाय काब चिंजाक सिनदना तिनंग कायंग दबा मी अम ओइना होनसी हाइना मिनिस्टर ना अपील तौकी तरमदुदा इंडियन ऑयल डिवीजन की ऑफिस की CGM उत्तिया भट्टाचार्य अमदी भारत विकास परिषद की नेशनल प्रेसिडेंट सिनाम राजेंद्र अमसुंग स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर अमदी जनरल मैनेजर RS की डिप्यूटी सिनाम इबुंगोटोन सिंगसु सरुग याखी गुरु नानक देव की मपोक कुमोन थोरम ngasi धर्मशाला द लेबा गुरु नानक मंदिर इसै नोमागी थोरम लोयना पांगतोखरे थोरमदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर N बिरेंसु सरुग याबलाखी सेंट्रल ट्रेड यूनियन सिना लालिब जनवरी चैचत निपानदगी मपन फाउबा नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक मरु ओइबा चार्टर ऑफ डिमांड तारनिथै पकतुना कौरिबा सिगा मरी लेना ngasi nutil मणिपुर प्रेस क्लब दा मणिपुर की सेंट्रल ट्रेड यूनियन सिंग कन्वेंशन मा पांगथोखरे कन्वेंशन अदुदा AITUC मणिपुरी प्रेसिडेंट डॉक्टर M नारायण हाइकी BJP लेंगाक असि लाकपदगी लेबाक असिदा डिमोनेटाइजेशन दगी हौरगा सिमी मियाबु निथिना तौदे लेंगाक असिना सिंजाउ पाइबा करबावाला सिंगी दमक लेपी मियामना हौरकपा खोंजंग कयाबु नाथैरगा मखोयगी खुदोंचाबा यंगलगा थबक तौरे लेंगाक असिना चथरिबा पॉलिसी प्रोग्राम कया नाथै चादे मरम अदुना लेंगाक असि सेंदोना ख्वांग कोयरकले लेंगाक असि रेगुलर ओइना थबक हापगी महौता कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थबक हापतुना लेरे लेंगा असिना पामदी थबक यामना सुहलगा सेलदि खजिक्तंग पीबनी मान मखा तान हाइकी मालेमगी ओइना लौमी मिसिंग कानरबा थबक कया लखत खिबा असि BJP की लेंगा असिना करी सुना चुंगदे इंडिया द लिंगलिबा बैंक मयामगी हांगो फमसिंग लई अदुबु ngasi फावबा लेंगा असिना मेंशन दे लेंगा असिना थबकति पंगसुदा सुहलगा सेलदि पीद्रे सेक्टर पुनमक्ता सोयथरक लई मसिगी मथक्ता अनोबा लेंगा असि लाकपदगी सिमिसिंग नोमद पुंग तारनिथोय थबक सुहले असिगुम मयाम असि नंगसिदी इंडिया दा सिमी मियान खोंजंग लागले असिगुम मयाम असि लेबदगी ngasiदी स्टेट लेवल द कन्वेंशन असि तौदब यादन तोरकपनी तोरमसिदा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन मणिपुरी चेयरमैन L सोटिन कुमार कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन मणिपुरी कन्वेनर खेत्रमिम शांता TUCC मणिपुरी सेक्रेटरी खोमद्राम ज्ञानेश्वर अमदी UTUC मणिपुरी सेक्रेटरी K मनोरंजन सिंह सरुयाके मारो पुनमकी बैंकिंग इवन डिफेंस की एम्प्लॉई पुनमक BSNL की ट्रांसपोर्ट की सेक्शन पुनमक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन पुनमकना पुलप पुंजलग ngasiदी
लाइव जनवरी की तारीख निपान अमसुंग मापनदा भारत सरकार से मसक खंगनब अदुगा बीजेपी हटाओ देश बचाओ एब खोलाओ भवा पुखतन ngasi भारत सिनबा थुंगना सिमी लाख कयासिना हौरक इहो अमनी World Heritage Week Kamari Lenana State Archaeology Department Government of Manipur Sinduna Painting Competition Ama More Ward number 9 Leba More Museum the Pangtok Kray. Taramaduda More Eastern Science School Amadi Mount More School Anigi Satrakayana Sarugyaki. Taramaduda Tenopal District SP Dr. S. Ibom Chat Singan Chief Guest Moloi Biles Ninto Jangtang Martina Function President Amasung More Government Higher Secondary School ki Oja Gokul Thapana Guest of Honor Oiki. Tarom Aduda Tenopal District SP Dr. S. Ibom Chana Pongdo Kibada. More Ase Indo-Myanmar border the Laiba border town Kaktanatana International Trade Center Amani. Tenopal District Amatangariba Museum Asida Tamliba Ariba Collection Singh founder Asina Sahi Kaya Changna Chingung Manunda Tatuna Komjarakpani Museum Asina Moregia Sing Basaktam Saktagli Masi Archaeology Department Kumna Miyang Changduna Hena Saukatpa Museum Ama Wenbu Haina Fundoki Tarum Adugi Losilakpada Painting Competition da Mako Matang Takraba Mairik Singda Manamatum Yentoki Chandel District Headquarter ga Samnaba Khul Nipurongi Lifeline Oiriba Monsang Pantadagi Thangkin dagi Khongjon amadi Khongjon dagi Bomku Hairibal Lambi Singh Asi Sembiramdana Thawak Pairiba Contractor na Paisa Lokthokre Hiramasida Manipur Lengak na Akanam Yang Changbiduna Lana Miami Paisa Lokthokiba Contractor Asibu Cherak Pibu Haina Solam Areas Ships Association Sakana Lengaki Puning Singsilakri Lambi Singh Ngasi Association gi Mutinga Paumi Singa Loina Koina Chatun Yangsin Ki Yangsilaba Matung Sakagi Chairman R. Angning Dena Pongdorpada Hairiba Lambi Singasi SPA 2013-14 Gi Makada Road from Monsang Pantha to NH 102 Tenopal Amasung Road from Thangkin to BRTF Road 015 km Haina Chandel Dagi D Kowar Koba Special Contractor Amana Tawak Paibani Lambi Singasi Punna kilometer Kunlom Sangba Lambini Lambi Asigi Semden Sajin Bagi Tabak Noma Power Surumdana Contractor Lupa Crore Ani Sahi Asigi March April the Loktokre Aduga Lambi Semana October Taramadi Kun Power Lambi Asigi Chamada Kun Lomtamak Tabak Surumlaga Loire Haina Lepre Tawong Asi Pende Lamdam Asigi Miambu Apangba Sebani Chairman Makatana Haikibada Asigumba Senza Tumza Toba Miamgi Fun Lana Haina Tokiba Special Contractor Asigi Matakta Langang Akanami Yang Changduna Miamgi Pan Amuk Hanna Lana Haina Toktanaba Contractor Asibu Logi Matum Ina Blacklist W Amadi Contractor Asina Lana Haina Tokraba Miamgi Pan Adu Amuk Singat Handuna Nauna Lambi Asi Kumbi Kalen Chatpayaba Lambi Ama Oina Semnaba Miamgi Khanba Contractor Amada Tabak Sinabiu Hainasu Lengaki Puning Singsin K. Nasigi Lambi Yangsin Kongsit Aduda ADC Sandel Executive Member TH Kanlun Anal Sakagi Secretary TH Tumngam Amadi Ate Kulgini Tokayasu Sarugyaki. Masi state government na 2 crore sanction tawraga concern contractor na thabak si suduna quality maintain tawduna thabak si luthok de here the masi pasa si kumsi 2018 March April da pasa food draw tobni hui quality maintain tawduna thabak loire maram tuna khoi masi janing de pasa si thabak suduna quality maintain tawduna thabak luthok se khoi janing de masi concern na thot government na athub the contractor da action lo bajaw da lo ko piyo khoi majam pe Kaksing Wadi Ward number 2 Sabal Parengdaliba Naurem Kulabidu Yumda Bhagavan Satya Sai Baba gi Mapok Limit Thorum Pangtokre Thorumaduda Bhajan Sakpagaloina Macha Chanugi President Dr. Pramodinina Satya Sai Baba gi Maramda Iba Sering Patuk Pagaloina Bhagavan Sig Matang the message Amasu and Kulabiduna Patoki Dr. L. Basanti Devi Amadi Dr. T.H. Asa Sinan Iba Lyric
Socio-Economic Survey before 19th century of Northeast India ngasi Kongba Standard College da Pangtok Pathorum amada phongkre ngasi lairik phongba da saruk yakhiba singna phongdorpada research natraga historian singna history iba matamda ngasi phongniba lairik asina kharma khadi di mating pangma ngamlagani haiki iba matamda history ma iba matamda akhina socio economic condition gi oiba sources mayama tungi sasara masung historian singa sida hajitang oisu contribution to ngamgadra habega bagi pandama Thawal Police Station gi manung channel leiba Wangjing SK lekagi IRE school gi awang thangbada leiba local da paiduna thamba phau masak khangdaba singna mai thadok lamle hairi mai thadok piram laba lopu adui maming laistram mani singha chei yankai manga apokpa laikhidraba ibom chak kawi Wangjing SK lekai dagini hairi thawdok thokpham amadi imung manungdagi phangba pauda mai chakraba phau asi sangam amagi phauni ngasi mechinna yainaba haiduna macha singa loina ngarang yamna wana khongattuna pairaga thamlambani hairi thawdok asi ngasi nongalmdai pung 3 makhairom tabada walking chappa singna pau hairakpadagi khangnarakpani haiduna laikai asida kana amatagi nuai tanaba tawkiba su leite kanana kari marmgi damak amadi kari nuai tabla leiduna phau asibu mai thadok pirambano haina lopu asigi loina bi ranjana na phongdorakni thawdok thokpham da Thawal Fire Service team laktuna mai adu laikai adugi miyangba loina kannaba yamna kanna honaki adumapu ayambas loina chakre hairi khudakta pau hek tabaga Thawal Police team amasu thawdok thokpham da laktuna yangsilakhi police tagi phangba pauda mai tharamliba asi ngarang ahing athengbada thabu oigani hairduna thawdok asi kanana karidamak thabano haibadu hojamaki oina khangdrabasu lopam asidagi meter yankairom chatholaga charu thaduna yu thaklambagi disposal glass amadi yu hapagi plastic khawsing tarma thenaki hairi thawdok asigi matangda Thawal Police na su case ama lokotuna thijin humjin bahu kre hairi bom do ngarang do paikha ba ngang gai ga leita tawraga ai bazu na dara madi ngamde maji yaude me yawi madi yaw ngamdana leirona leire adu paikha bari dagi ngarang bi mitin phangadi yei jere gen taw da mitin do mo sangde me tawna de nongala pade yei gen taw de mitin do nongala pade yei gen taw de yei gen taw de chak thok na hin da mai tha do pirame adu ai bazu ngamde me sarkar de mateng do khara bibi khopi adagi Manipur gi Horticulture amasung Soil Conservation Minister T. Sam Kumar Hai state asi chingtam thongman na sakhotnaba laingak na state asi gi tongan mafam kayada market sesing sabani ngasi Senapati district ki Bakoda Horticulture Department ki MIDS scheme makhada lupa lakh 13,000 humudra manga changna saba rural market set ama sangabada Minister Hai ngasi sangariba market asina lamnamasigi prajana puthokpa mahimaro mafmasida yonbagi kudong chawa phangduna lamnamasigi submit loan pagat hanbada chawn mateng oiragani tormaduda MIDH ki mission director nomaitem premananda horticulture department ki makok thoma official sing amadi kholgilu sing ba singsu saruga ki civil society organization ani napiba report ki matung ina Mizoram assembly mikhalda mirep oiriba Mapangi matakta criminal charge lay hairi makoy adig manungda chief minister Lantern Hawla su yauri Mizoram election watch MEW amasung Association for Democratic Reforms ADR gi report Mizo National Front MNF president masung hanagi chief minister Joram Thanga su yauri wapamasi lamba tawnari basina election commission da pikalakiba affidavit yumpam oibene hairi atei criminal charge may Nariba Mirep Singh Manunda B. Malsom Lunga Independent VI Jahan Chown 2 BJP Rasik Mohan Chakma MNF Laldu Pui BJP James Thamin Mawia Congress Amasung R. Lantern Liana MNF ni Sit Nipu Leiba State Assembly Mikhalda Congress Amasung MNF na Mute Nipu Thagali BJP na Sit Kuntra Mapanda Mikhal Tenari Handakti Mizoram da Han Boina BJP account Hangani Haina Thajanari
पाकिस्तान कराची लेबा चाइनीज कंसुलेट सखंगदब नोमई पाइबसिना अटैक चथबगी थौदोक्ता पुलिसमैन अनि सिरे यामना सेक्शन ngak selba क्लिफ्टन एरिया दा बॉम्ब सुपोखाई की डीआईजी साउथ जावेद अलाम ओदोना हाइखिबदा खुलाई पाइबसिंग अदुगा पुलिस के नोमई कामना की ऑटोमेटिक खुलाई पाइबसिंग अदुना कंसुलेट की गेट तमना संगसिन की अदुमैनमक गार्ड सिंगना गेट लॉन्चिन की बना मरम मोइदुना मखोई मंगद चंगबदिंगम किदे अटैक चतरप मतमदा पुलिस पुनमक ड्यूटी द लेकी थौदो अदु अयुक की पुंग मपन मखाई तारपदा थोखिबनी चाइनीज ऑफिशियल सिंग अदुदी साफगद मफम सिंग द पुथोक्रे हाइरी थौदो अदुगी मरमदा मचाताब रिपोर्ट अमा पिरकनमा सिंदगी गवर्नर इमरान इस्माइल ना सिंदगी आईजीपी द खंगनख्रे सानाबगी पाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन डीएसए कक्सिंग सिंधुना एसोसिएशन असगी सानाबुंगदा टीम मंगाना सरू यादुना चथरक्किबा सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की विनर सनराइज डेवलपमेंट क्लब एसआरडीसी कक्सिंग पॉइंट मापन फंगदुना ओइख्रे ऑल इरेंगमन फुटबॉल एसोसिएशन आईफा ना पॉइंट तरेट फंगदुना अनिसुबा अमसुंग ऑल कक्सिंग कुनो स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग कुनो ना पॉइंट मंगा फंगदुना अहुमसुबा ताख्रे ngasi टूर्नामेंट लोइसिनबगी पांगथोकिबा थौरम अदुदा मोहम्मद नाजिमुद्दीन उपाध्यक्ष कक्सिंग जिला परिषद ना अथोइब मिथुंग अमसुंग वाई मंगोलजाव प्रेसिडेंट डीएसए कक्सिंग ना थौरमपु ओइना सरुयाकी ngasi sanakhiba ahan match ta SRDC कक्सिंग ना KYWAC वाबगाइबु पंजल अहुम अमदा माइती पीकी SRDC ना की पंजल सिंह अदु मालरेंग ना कुनमरी अमसुंग निफुमगासो मिनट ता पंजल अनि अदुगा साइलिन ना निफुमाथोइसो मिनट ता पंजल अमचन की KYWAC की अमतंगारो पंजल अदुना अमरजिना तरुकसो मिनट चन की अनि सुब ग्राउंड दा सानकिबा मैच तना ऑल इरेंगमन फुटबॉल एसोसिएशन इरेंगमन ना जुवेनाइल एसोसिएशन कक्सिंग बु पंजल अहुम अमद माइथीबा पीकी ऑल इरेंगमन फुटबॉल एसोसिएशन की पंजल सिंह अदु नावबन तारामरी अमसुंग याखैमरी सो मिनट पंजल अनि चनकी अदुगा डिंकु ना कुनमाथोइ सो मिनट पंजल अम चनकी जुवेनाइल एसोसिएशन की अमतंगार पंजल अदुना ओलिवर ना हुमफुनिथोइ सो मिनट चनकी स्टेट असिदा लेरिबा पोनी असि अथु मतमदा कन्नब थबक लौखटपा मथौ ताई नत्रबदी पोलो मसाना असि मुतखिबा याय हाइना CAFNPD की मिनिस्टर कराम श्यामना फोंदोक्रे संगाई फेस्टिवल की सरुक अमा ओइना ngarangdagi इम्फाल मपाल कांगजे बुंदा हुदोखिबा तारान थोइरक सुबा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल की निनी चनबा निमित की मैच हुदोपि थरमदा अथोइ मिथुंगलेन ओइना सरुक यादुना मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी पोनी मसिंग नोमा नोमागी हंथरलिबा असिदा मिनिस्टर नुंगांग पोलदुना हाई ngasi poni haiba sagol makhal asi leramdrabadi lamdam asida sagol kangjang leram loi maramaduna aikoina poni asi ningthina yokhatpa amadi hinganduna tungi mirol gidamak lamdam asigi masana oiriba polo kanminasi loinana veterinary department amadi mari lena department singna poni masing hangat hanab economy changadabane haiki Tharamaduda Social Welfare Minister Namsab की गेन जाउना संगनाय बमी कयासु सरुक याखी ngasi nini chanba numitta USA amadi India A aduga England amadi India B na sanaki USA amadi India A sanaki aduda USA na India A bu panjal tarahumdoi anida thoikre aduga mathangi match tana India B na England bu panjal taret marida maithiba piki Jeliangnong Football Association ZFN Sindhuna Chathariba 12 Jadonong Memorial Football Tournament 2018 ngasi sana kiba pre-quarter round ki match anigi ayuki match ta Ragailong FC na Lubanglong LYC bu panjal ani amada thoikre aduga nungthil sana kiba match na Dugai Pangjong FC DFC na Chwangphun FC CFC bu panjal mari ani da maithia pikre हौजी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमु हन पेजरी संगाई फेस्टिवल की सरुक अमा ओइना मालेम की ठाकट nga फाबा चांगदम नखरे इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप फुटबॉल मैच ता सरुक यागदबा म्यांमार की सानोरसिंग तराम ओखरे अमसुंग सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की विनर SRDC न ओखरे ngasi की दमकतदी इमेज पाउदम पिजो मटांग से लुसिंजरी म्याम अमु खन खुरुमजरी